Farseer je startup i nama je inovacija jedini izbor. Mi moramo inovirati da bi pobijedili velike globalne vendore. I tehnologija generalno ide brzo jako naprijed i mi kao hrvatska kompanija, dugoročno i globalna kompanija moramo to pratiti. Pa novac je dosta dobar kriterij. Naravno kad su ljudi voljni iz perspektive softvera platiti vaše rješenje, kad im je to rješenje korisno. I mi vjerujemo da softver može biti i lijep i da ga ljudi mogu zavoljeti i nekako igramo i na tu emotivnu komponentu koja je znači puno, jel?